Joe Biden, United States President ani ngei don ti a chiang lo. United States of America a media lian mainstream media anti Trump du lo tu le Democratic Party lam trangten an channel sanga United States President atan Joe Biden elect ani thu le a chak jok thu an tarlan chungchang a hian tuna thukal mek zela Biden hi a president ngei don ti a chiang ho lo mai tuna state pakhat Alaska state result an puan chu ta ka chuan Trump Republican candidate chu achaka he state hi electoral college vote pathum nei ni in Republican chakna thin ani tin North Carolina state a vote an chhia thatna Trump lam an chaka electoral college vote som panga om heti za thin Biden a vote an hiam sot anga Trump a vote a vor sang sot thungang hei hi mainstream media te chuan an la thup tlat thung Trump tlinzet nuwa maktaka atuk November ni li sang nei som ni wa triana Biden a vote lo pun le thu da wang khan swing state sang Biden a khan Trump a vote musa an khum ti zer ti kan tarlan to thin kha chung state zinga pakhat Arizona a chuan an vote mu ai nai thin em awangin automatica vote chianon le theidan phalna omsa an lo neya an chiar zura Trump an Biden a phak lo na 1% chau ani to tin ngale pelma in an ti top ta ya apa ang bokin trick kan hai le don emni tia lau thongin Republican mi puite chu flak vai chungin vote chena pon tual zola vote chena aru ka ti kan du lo langtlang thei kan du enge in thup ti in an lo awa kar khadon lai chu he 1% lek chir zom thei lo hian an lo om tarengani NTD News November ni som pakha sang ni som ni a chuak chuan ta chau asoi Nevada state a po vote an chhia thanna chin kha arei towa final result a chuak thei lo chhia thanna po ati rang tho khan in bum na thik khai li an tum nge ni America in thlang hi ngai ati thalo zual tul mai ani chu wangin ring tu te thuru kin thup zong hai lang vek turin pathian hena I tong trai ang u Biden an party ma a thua soina in thlanna thil fel lo eng ma om lo Donald Trump hian in thlanna nena chang lo ti apom du lo hi ati om ang lo lutukani ti na au chok thina chu Democrat ho campaign na mun pui CNN le adang te hian antar chuak renga ma se thil om dan dik taka chuan in thlan final result hi alani ozong silo official in khoi state mai nena an la puang bok heklo ama lam trang media CNN MSNBC BBC New York Times tele adang ten an fake news lo copy chong tu TV channel trang ten ling tak anga an lo cheibol chop alo ni reng sia ama Biden atu soi video nge ya vote an chianon le te chuan katling zo to nang Donald Trump ating nge yang sin tia soi chu a viral na sa niang atu soi le lin hi dikem ti mi engomazat zona ania uluk taka atu soi ba ka zia ka screen da an zel boka ao phoile mui phun hanen chian hian siam chop fake anilo Biden a original tong ka ngei ni in alang kan mizo zinga sap tong thiam Reverend Dr. Vandal nga ka Silong poina dik ngei ti asoi ani tuntruma Georgia state a vote an chher thale tu chu call me bum thei computer software glitch telaka fi lim ngei turin kut ngatin vote an chher thale don ani in bum na le vote ti ching penom lova vote dik lo zong ban chuaka vote dik tak chau an chhe thei nan
Traman nena chan ngai thei nan ring tu te kan tran a tul hle Wisconsin le Michigan state a vote ti chengpen ana sata wagin court thu buai au meka vote che that le mo adik lo court a chin fele mo angaya Republican lamin nena an chan thei nan ring tu te an tong trai mek zelbok ani Pennsylvania state hi vote ti chengpen na sadna mithi to sing khataya tamin Biden atana vote an ron thlang na mi pakhat poin an state sarkar ho tu te phalna ngeya voi tam tak an vote theina mun ania electoral college somni lai ania America rama in thana pianga bolhlo ber zia thin state zinga mi ani Biden a omna state ani bok Trumalamin heng thil diklo zong zong chingfel tur hian court thu boi rip tak an pulu towa Supreme Court chuan in thlanni November ni thum sang ni somni tlai da riat thlenga vote tlachin kha anua vote tla bel zong zong laka thlir sang turin thu petowa chutianga an thlir sana courtin an pom lo chuan Trump chu vote share non le po ngai lovin ama anga tlingsa ani le mai thei don ani vote share that le phei chu ala thale zolo me tunla hian fake news atam ti kan ria Trump che thana lam soina fake news laka po confirm khurangai ve tho mai tunhara YouTube padarta Joe Biden chuan Pennsylvania achan neta ka wangin president elect ani na hli sakani ti thu real clear politics in an chua darvak kha thudiklo alo ni ome achan chu Pennsylvania state chung thu hi rel fel ala ni man lo panhina tunge Biden hi president elect lo ti fake news chuan anti ani ngal lo chuan media lamin president turamo president elect turamo an lo ruan ngot theilo sarkar ti turani reng thua president elect din mun ala chang phangot lo tlinga puan po ala ni heklo he in thlani hi zo ala ni reng lo ti riangu CNN BBC le an pui TV channel langda chuan Trump le apolten in thlan result an pom du lo ti le tuna court thu buai an siama hian fin fiana mu mal an nei lo vote ti chengpen na lian thamom lo tia pu che tumin media lama an la bei chun zom zel ma se vote ti chengpen na sajia hi ngai tua tur atamin ngai tha tumin la thup tlat ma se an tang rei thei chuang lawang tuna po vote share thana tu state engemaw zat aloma an che chemek ani hi tun din muna traman electoral vote zani somthum pani Biden an zani somni pasari ani to thu di pots time chuan ni som pakhat November sang ni somni khan apuang ta heti taka in thlan vote chiana buar chuale thil fello le inbum na omnia puna tam takte chui fia turin United States Department of Justice Attorney General William Barr chuan thu pe ka chuata bok ye in thana atling zok official la puan ani ma thil fello a omlo chui chiang ma satura niang Democratic khowin imbum na namen lo manga vote an lo ti ching pen na in kai noite an vai khom don ta an million tak Joe Biden ate thlengin an lo in thlum zon check truk dan de chuan hai lang mol pho viau mai the ni bara order du lovin election crime branch director Richard Pilger Biden alam tang chuan bana thelu ti One American News tu puang tu chuan a choi United States President Louis George W. Bush point Trump chu tranin election a thil fello chui chiang tura imalang na hi adikani tang sau ro tin alo fui bok khovel pumaring tu Christian tamber chuan Traman hna achan theina ni tin zantin an la tong trai murmura USA le ramsang sanga ko ran huai tu pastor te le rongbol tu intel kom de chuan mi soisele nui sona po poisa zolovin pathian rin chanin an la au pia pa zol nei tam tak kaltlanga pathianin alo hria tina a ingatin lalpan katidon ati chu huna thleng mayang engtin chiange alo thlen don kan chalo kan tong trai zel don anti ani
kumin furlaya America rama buaina na satak chok chuak tu te control dan tura tamaruwa mana lo do dal tu chu bana ni Biden le afapa Hunter Biden te iruna thu lo je puitu FBI Director Christopher Wray le Hillary Clinton in Trump aphiaru na chungchang email thuruk singthum sangthum zet lo thubo puitu CIA Director has pelitepo Shemlovin Trump hian ala khoi tareng mai poi an khoi tam mai ma hian ti an Trump hian Washington nom nok ten fai na hi Trump kha chung hian a thok zo man ngang lo ani USA damdoi siam tu company lian Pfizer chuan COVID-10 kolnak vaccine damlo za som kwa in andam pui theina thazet mai an mu chua thu an puang ta in thandona opposition lamin Trump an soi sena le an beina ber politic an khelna ber chu COVID pui laga Trump an mi pui a en kol thalo mi pui chu ti zatin an vei chu ti zat an thi ti khania Trump chuan COVID damdoi vaccine siam chu ani thuai don reilo te a kan ti dam ve kanga ti thina ma se damdoi siam tu company kha democrat thawin sum hangin an lo control tlat ni turani in thanma a an puan chuan Trump na ming that pha an hlau sia ti chuan result a chuaka Biden a atling don oma alan khan an puang lu ta chawani chumi chungin mi tam tak an lo thiman sia mi hring nun na mangin thiang za hovin politic an lo khel reng alo ni reng mai he thu kan an chia tak kha upa PCB siama ziak atanga bosai ani ole viewer te kan channel min la subscribe saklo tu te khan min subscribe sak ngei turin kan han nge non le chau ani